inina. Pamatian naton ang mga pulong han kalipay. Abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namlamun naton ang katamis han aton puplongon. Dinhihawan 05.3 MSFM Siday ha mga huring han harupoy. Akada sugad yatak na aton pamamatian ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara. Siday nga naggagahin hingugma og paghingyap. Siday nga ginhuhuring nga naharopoy. Tinihini nga bahin na naton programa. Siday ha mga huringan harupoy. Ngan yan ang gabi aton babasahon inusa nga siday nga sinurat ni Senyor Jonel Bahado, ang direktor han ISISU Museum and Archives, Professor Jonel. Didahan niya chapbook nga an uluhan girik-gitik. An uluhan han siday nga aton babasahon balud. Balud, siday nga sinurat ni Senyor Jonel Bahado. Maiha kun nakaruyag subdon, inin mga balod, mayda kaburuton, nga hausala kaduyoghan hangin, waray pagruha-duha, madulok pakadtuha pangpang. Waray na pasangil, tanan nga iya mga tinukdo magbusag. Daw putli nga katuyoanan, in ipapahamtang han kabaybayunan han minasni. Bisan pa masamdan han mga bakulod, bisan pa tapuon hin mga kulapo, ngan ayaton hin pirang nga hagsay, ngan pundok hin kaisdaan, di mapupugong, aabton, mapusak, han magbusag nga baras, han kabay-bayunan. Kunta, sugad ak kaisog, hinin, mga balod. Balod usa nga siday ni Senyor Jonel Bahado. Nagpapasibo kadagatan, kakurigod madagpan, hinin balud. Habaras na pulilit, kung dirihira nagigisog.